Relief camp the lady by ITP singing saying metric ton lissing kunga taruka samapanga nifu taruka 0.20 yentokre center. Housekeeper saying listening aniga kunga humdogi me ahumdigi haurakiba Manipur crisis asina maram oiduna ngasi power relief camp singda sangza pamlauduna lady by ITP singidama sananaba state lengak na pirak per report ki matungina saying metric ton lissing kunga taruka samapanga nifu taruka 0.20 yentokre haina. Minister of State for Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution, Nemu Ben Zayanti by Bam Baniana Pungdokre. Haribo Apamasi Housing Satariba, Parliament ki Ningtami Pam the MP Bimol Akuizamna, IDP Singidam Sana never saying how I am a di Matautava, commodity sing Matiksana sang nine Pangalibra, Hanahanga Ohangi Pakumpira, Minister of State na House Tankivani. Housekeeper say English singaniga kungo humdogi me ohumdiki tholakiba Manipur crisis asina maram oiduna relief camp singa sangza pamlauduna leiriba IDP singidama mathau taba seng hawai amasum essential commodity sing matik sana amasum sang naina India lengana phangalibra phangalamlabadi karamba mechanism sizinaduna tuan ba district singda karamna yenthokliba Puna seng Hawaii ngasi phawbi oina kayam yamna yentokhrabagi ahenba mathau taba seng Hawaii sing National Food Security Act napsana matam-matamgi matungina pifam thokpa quantity adudigi hena pikhiba leibra relief camp sing the lady ba IDP sing gi maikaidigi sang naina mati matik sana thaknaba masum mathau taba polam sing awar apa leibigi matangda wakhalakpagi report sing ministry da information phangbu leibra hainangki MP Bimol akoizamna hanglakhiba An star question adugi pakumoina Minister of State Nemu Ben Zayanti by the house Manipurat oidiba law and order shina maram oidin India lengana housekeeper say English singaniga kungo humdugi me kuntrada sahi edugi junta dagi August pawgi seasonana seng puna metric ton listen kuntra amadi housekeeper say English singaniga kunga marigi September 10 nan napsagi beneficiary singidamak puna seng metric ton listen amaga marfuga mangaga 0.36 ta Tha home season the never get state lengak the allocation toki. Magna Makata Duna targeted public distribution system TPDS as center amadi state lengana pun responsibility lauduna operation tawi. Napsa eki makara tuan state amadi union territory sing the PDB sing Hawaii sing transport amadi yentokpigi thaudang asidi state lengaki responsibility ni Manipur lengana pirakpa report ki matung in house phawbi oina mari lenaba deputy commissioner sing ki kuthangda relief camp sing the lady ITP sing the siang puna metric ton lising kunga taruka samapan ga nifu taruka 0.20 yentokre haina phungdoki Lebak miyam the napsa eki makad matam sana siang Hawaii panganabigi India lengan akan mamong no hotnari masigi mathakta sana thaknaba awat apa lebigi matangda lakwa report sing niyam amagi makada mathau tabe action lakhotnaba su thaurang tawri haiduna house ta thamki Kuki militants no nomai kapkhre Kuki militant singnaba singna nahan numidang khamelok area nomai round khara kapthorakre thoidokpa misi minadi hautre hari Hoajik President Draupadi Murmuna Manipur numit nigi Khongsatta Manipur lakaduriba Khongsat Sagolmang Police Station gi manungsan ba Khamelok area da Kuki khulai pai bisingaduna nomai kap tharakhiban hari Thajaninga eba pawge lekun sing haribana nomai kap ki makholadu Sagolmang amasum masigi akoibada leiriba singkhong singya singda mathau pangtholibi state amasum central force na sutaki hari December mapan gi numidang na Kuki militant singna nomai maru round humdra rom Kuki singna namna khundab Khamelok area rom thangba maikai di kaplakhiba dugi matangda atop pawgi likhuna mana nongmai du Kuki militant singna marak nakpada leiba makhoi gi kem ta kapani hari MP gi accident da constable mari siri Madhya Pradesh ki Sagar district ta ngarang makhoi gi garina khamdun leiba Container truck amada thomjin mana police constable mari sikhibaga loina atopa amana aruba phibam da sokle haina officials na phongdokri officials sing durhai ki thaudo du ngarang ayuk pung mari rom tabada Sagar district ki bandri amasum malkhone ki marakta leiba national highway 44 thoki bane hari magna ki bomb detection and disposal squad ki personnel sing tonglakhi gari eduna lambi gi Aran banakan kamduna leramba container truck adura thomjin madura constable mari khutak sibaga loina atopa aman aruba phim da soki hari laikhidraba constable dugi maming Praduma Dixit Aman Kaurap Parmalal Tomar driver amasum Rinod Sharma
ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯁꯣꯛꯄꯗꯨ ꯚꯣꯄꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯟꯖꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯛꯂꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯤꯁꯃꯥ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯟ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯀꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯐꯝꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯪꯇꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯣꯔꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯟ ꯄꯥꯎꯗꯔꯒꯤ ꯃꯩ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯣꯔꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯀꯁꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯤꯁꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯃꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒꯟ ꯄꯥꯎꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯖꯜ ꯂꯣꯗꯤꯡ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯦꯐꯇꯅꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯍꯃꯗꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯠꯈꯤꯕꯕꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈ꯭रे ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯦꯐꯇꯅꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯍꯃꯗ ꯁꯔꯤꯐ ꯆꯧꯙꯨꯔꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈ꯭रे ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯈꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈ꯭रे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नुपी जर्नलिस्ट मिसी खत्खिबगी वीडियो लेबाक सिनबा थुंगना थागतनरखबदगी पुलिस की वांगलोयसिगी मथक्ता माइकई क्यादगी यानिंगदबगी वाफम फोंदोकनरखि सोशल मीडिया दा सांदोरखिबा वीडियो अमदा अफसा कोमल कौबी नुपी जर्नलिस्ट अमना लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी दा जेल दा लैरिबा हानगी प्राइम मिनिस्टर इस्लाम खान की मराल की मतंग हंगलुबदा आर्मी की वांगलोइसना जर्नलिस्ट अदुदा मिसी खलखिबने हारि पाउमिसिंग हंगबो वांगी पाखुम यामना हईसिंगना पीरदुना लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ना हानगी प्राइम मिनिस्टर असी नेशनल सिक्योरिटी दा कियन खंगनबदा नतना लैंगाकी मायोक्ता लैदुना दिल्ली का खुसमदना चटपा मिस अमनि हाइनसु मरालसकी अफसा कोमल ना हंकिबो वहंग अमगी पाखुमदा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ना हानिगी पीएम खान असी पुक्निंग वखलगी अनाबा मायोक्नरबा मियोय अमनि हाइना फोंदोकपगा लोइनना ममोन मिनोक तौदुना कोमलदा मिसी खसिनखिबनि हाइरेनसु पाउसता मखाताना फोंदोरखली अतोपा पाउ अमनमो डिसेंबर की तांग 10 दा मौरक हियू पीपल हॉस्पिटल दा जुंता मेमा लानमीना इयर स्ट्राइक सतखरे हारि हाइरबे इयर स्ट्राइक असिदा यामद्रबदा मियोय 39 सिरे मियोय 60 की मथक्ता असो अपन नंगले हारि हाइरिबसी ह्यूमन राइट डे वायोलेशन तौबने हाइबा वाफम यावना रिपोर्ट तौरखली लुसिलकपोइना तेदकपा पाउमना इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इम्फाल दा थुंगलखरे माक नुमिनिनी की खोंगचत ओइना इम्फाल दा थुंगलखिबनी लोइनना ओरेग युम कया अमा तमनमगने हाइबा पाउ म म्यामना तेंदकना रिपोर्ट तौजरी मखा ताबा नौबा अपडेट म्याम पुना गाइमिनसी।